Hi. Hello. Hello. Roberto Manera. Hola. ¿Podemos hacer una foto? Se giran y hacemos una foto con los viajes. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Por la biblioteca. Vale, vamos por la biblioteca. So this is we was opened by the brown column saying the windows square one is saying the bigger view. So this is like a beautiful wave. All this. Ahora nos vemos. Venga. No.